Sesingabantwana abenkosi, sesingofakazi silubonga loluthando Baba umsindisi wethu sesimazi. Bazalwane masiye phambili sizohlanga bezumyeni wethu siyoholu moya oyingcwele sizonqoba ngayinkosi yethu uyu Kristu owanqoba ukufa naye umnini kufa wamahlula wavukethu neni haleluya imivalo yonke wayaphula nandithemba labo abendulo balibheka selaphumobala njengelanga loneliphezulu kobuJesu libolokuqala. Jesu Kristu ulithemba lethu nokuthula uyasipha khona nefa lethu ligcinwe ezulwini lingethintwe amasela lona. Ivesi libhaliwe lapho u-1 John chapter 3 verse 1 elifundeka ngokuthi bhekani uthando olungaka asinike lona uBaba lokuba sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu. Uthando lupheleliswe ekutheni senzelwe umusa wokuthi sibe nendlela yokuba abantwana bakaNkulunkulu. Uthando oluphelelisiwe njengoba ifakazelwa ivesi elidumile uJohn 3 verse 16 ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe iyodwa ukuba yilona lo okholwa yiyo angabhubhi kepha abe nokuphila okuphakade. So yilolo uthando luphelele lapho ukuthi sesingabantwana bakaNkulunkulu. Amen. Sesingacula yawethu la amavesi ayi-2 ugcina bese siyathandaza. Labo abendulo balibheka selaphumobala njengelanga loneliphezulu uJesu libolokuqala. Jesu Kristu ulithemba lethu nokuthula uyasipha khona nefa lethu ligcinwe ezulwini lingethintwe amasela lona. Okay, singathandaza.